Saya simple lang apa yang sebagai pi. Syukur ke YouTube channel ko juga. Mengenai puan ni kai pi atli ke. Kata kalau kumno mengin penstrat gi chords ki jongi. But kumno ngin peran kam ki taki grace note mah. Toh, kamaning kong ki chords. Ti kalon bon rukom bat chords. Let's say pidang sedang. Pilawan tem shau C major pa itu ba. Pen itu screen jonga. Pitem kum tu you C. Pitem gini ki root position bagi mengong. Ada batai kan ni. Dia kini ketika beningkong pin habla mah. Dia ban bat chords ban kampat start gi chords ni. Syumta fi bat ini C A minor F G C. Dia ban kampat start gi chords ni ngilak ban bat no kampan pair kendian. Ibat no do ibat no do nu 9 chord mah. C at 9 tu. Kailangan bat na tu. Ti dengan item ini chord sih. Ti ingin yok ni. Iam. Ibat 9 yo nu C tu. Tu ro. Ya so kelai pair ke sound. Itu rekom bat chords ni apa mah? Te fibat baik C D E G. Syaka ketika dia yang fibat tahu ni C, nak tahu E minor apa dah? Fibat U A, fibat U A ni, fibat U B, U C, fibat U E. Pio E minor at 9 tu. Nang ta fibat U F rekom jo hi. Ikat bayu G pada G9. Tentang ini successful. Itu. Dia kita di combat chords. Kibun rukom bahai bat chords mah. Ngelawan bat kum ni. Tai uji ngelawan ban pair nak kendian. PM agak bass ngabut no the way. B F ngelawan buat ke B, hawa bass ngelawan buat E. Toh, dia kita ki combat chords pila ban jet hi ma phi, pila ban persang ma phi, kuat ban bat kumno. Kebening kong, ila ban bat iki 9. Mah. 9 C at 9 nang ta A minor at 9 F at 9 G9 sus 4 tingin page bahai tu G9 sus 4 ia u G kan bayu F major ke right hand dan ni shakti come on ia right ia ka F mah. Te untuk te pila ban jet pi ko ban bat kumno. Te kawai pada kalong rootless voicing. Rootless voicing kamot ba ngahaka ketika diang ngimbo do root. Sebentar you C ngimbo do C kene dika. Ni di root am. Te sebentar do you G ngimbo do G hi kamot turun dang di root. Yung E dengan ibu do E ru dengan dia root di. Yung F ru dengan ibu F kemudian dia root. Mah, te kemudian ni di CM in root position. Mah, unie udah G G tambah ke bass ngatem ni G9 G sus 2M dan ni G at 9 kat bah ke bass pan ngabut do B. Okay. Hang ni F ngabut do E.
sub gi chords C, G, to E. To rootless piece to M. Kemudian nashim ini B ngabo ni ngatem ni G shika kalau ngam tu kan. Shum tahu ni G M. Nishim you second highest note drop to second highest note ngabo ni apa. Ketu kan. Ketu giang ha drop to voicing. Shum tahu F. Shim ni second highest note lalu ba R. Bo ni apa. Te you know C ngatem C sham tu C ma PM C ngatem tu C ila ban drop tu itu C kat bahasa ketiga diang ngatem C ngatem the way inversion yo C ngatem the uni second inversion ma pe C dan lightly baru ki chords ki dan lightly ni do C root form nata ni do first inversion ni do second inversion tinggal tem second inversion ngabot nong ni sini tes ngap ma hang ni pa ngabot do biasa compare ba strat ba dan ngatem jadi dengan tem tangam tu voicing di bakam suk ma ti kabar ila per kami gi grace note keniat ma ti grace note shum tang dengan skill no C ma shum ta fitem ini melody شو متى في melody بتاع تبي اسمع متى kata empat daun grace note ringa shum tang aku ban kampen so tanat kendian tengah lem no ngatem grace note kan te new de em approach note so nga tengah lem no ngatem kumne yes ma'am tiktok lagi grace note ngila ban shim nani ma shum tangi how e ngila ban approach kum tu nani tang e flat long hi ani artli long hi te C D flat D kum tu film le nang ta A B flat B itu ani flat ban approach naka nau ni diatonic flat ban lem tu chúng ta phải qua ban tem tầng diatonic đủ là không tại thì bây giờ thì chúng ta phải gọi vào cam long you can get better compare can get
Ti ngai plus ngau thu parlok itu ka jing batai halor kitu ki atli ki chord bat kini ki grease note. Ti kublish bun in session pada aku ke video but let us subscribe kini ke channel ko jangan so ba subscribe now. Minta kublish bun.